Reka tubasuhuze kandi tubaha ikaze mwese mukunda uyu muyoboro wa YouTube witwa Imbere TV. Tubazaniye amakuru agezweho muri aya masaha ijoro ryo kuwa gatanu w'icyumweru tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025. Tariki ya 30 mubabarire turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu. Tubazaniye amakuru akomeye cyane kandi ava muri aka karere k'ibiyaga bigari. Mu ngingo z'ingenzi tugiye kubabwira ko magingo aya ngaya Joseph Kabila wabaye perezida w'igihugu cya Kongo Kinshasa yahuye n'abayobozi gakondo bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Byifashe bite turaza tubibaramburire bakunzi bacu. Ku rundi ruhande ibyihebe birigamba kwica abasirikare ba RDF ndetse n'abasirikare ba FADEMA ni muri Mozambique. Muri aya makuru kandi turerekeza ku mirongo y'urugamba tubabwire ko magingo aya ngaya muri Rubero M23 yatatse ku bwinshi ahitwa Bukununu maze birangira ihafashe by'umwariko muri Nyiragongo wita Lugari General Topokrame bita Lugari Sindondora yahakoze operation ikomeye cyane aturutse mu bice bya Mutaho. Izo nkuru zose nizo tugiye kubaramburira muri aya masaha. Tubaha ikaze, reka dutangire duhereza ikaze umusesenguzi wacu. Turagusuje bwana musesenguzi. Asante sana munyamakuru twabikirije. Imana ikomeze ibahe umugisha mu byo mukora. Reka duhere ku ino nkuru y'uburyo Joseph Kabila yahuye n'abayobozi gakondo bo muri Kivu ya ruguru hanyuma ujye wabona kwisesengura. Dukomeze no kuzindi nkuru ziri kubera ku mirongo y'urugamba. Yego munyamakuru. Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatanu yakiriye anagirana ibiganiro n'abayobozi gakondo bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kabila arigoma kuva ku cyumweru gishize yahatahukiye nyuma y'igihe kinini aba mu buhungiro yari yaragiye mu mwaka wa 2023. Yahuye n'abari abayobozi gakondo mu gihe ejo kwa kane yari yakiriye abayobozi b'amadini atandukanye akorera muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru kandi aravuga ko muri iki cyumweru Joseph Kabila yahuye n'abanyapolitiki batandukanye barimo umuhuza bikorwa y'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo M23 Corneille Nangaa. Amakuru aravuga ko Kabila akomeje kuganira n'abantu b'ingeri zitandukanye mu rwego rwo kurebera hamwe uko bafatanye gukura Kongo mu bibazo irimo byanatumye yisanga mu ntambara imazemo imyaka irenga 3 inarwanamo n'umutwa M23. Bwana musesenguzi, abayobozi gakondo ni ba bwoko ki barafasha iki Joseph Kabila? Nyakwa munyamakuru abayobozi gakondo bamufashe kimwe ngo barayobozi gakondo ahanini ni babandi usanga banafite na ya miti cyangwa se bwa bupfumu ngo bakunze kugira imiti bakoresha. Ikindi igihugu cya Kongo cyacu gifite ubuyobozi bw'amoko abiri. Hari ubuyobozi butorwa na leta ariko bukaba n'abandi bayobozi ba gakondo aribo ujya kumva ukumva ngo ni ba mwami, kandi icyo kuvuga ngo mwami ni guhirwa uruhererekane rw'amoko. Niba wari umwami ukabyara umuhungu wawe nawe azaba umwami n'umwana we azaba umwami azakuvuga ngo ubuyobozi bwacu burimo ibice bibiri. Mwami nawe ubuyobozi bwa gakondo waba ufite ijambo rikomeye cyane kuko bavuga yuko mwami cyangwa se abayobozi ba gakondo aribo baba bafite uburenganzira busesuye ku butaka. Bityo rero kubegera ni uko azi yuko abayobozi ba gakondo aribo baba bafite ni nabo bumvwa cyane n'abaturage. Ikintu bajya bagakumvika abaturage bahita bacyumva kurusha wa wundi uri kubayobora aturutse kure. Ni ukuvuga ngo babayobozi ba gakondo baba bavuga aho hantu sensibilisation yabo mu baturage kugira ngo babe babasha guhindura imitima yabo bakabigira ibindi bintu biraborohera cyane kurusha uko umuyobozi wundi muri za nzego zindi ashobora kuza akabwiriza bakabyumva. Bityo rero kubegera ni ukugira ngo arebe uburyo yabiyegereza nabo noneho bagende biyegereze abaturage bereke abaturage yuko wa muntu ari uwabo, mbese bagashyiremo abayobozi ba gakondo bashyira abaturage za ideologiste afite ashaka kuba zirinjiza. Kabila atakwinjiza mu baturage, abari abayobozi ba gakondo bafite uburyo bo bazirinjizamo ikabona ku buryo bworoshye. Bwana musesenguzi, yego, hari umuzarendo witwa Nzangi Muhindo. Yego, uyu nguyu yagaragaye nawe henshi cyane ari kuvuga
batuye igoma muramenye niyo muri abakongomani buzuye muramenye mutagendera mu kigare cya Joseph Kabila ati kubera ko Joseph Kabila iyo ntambara yo Ventura atehereye kera ariwe uri kwiharamfo ntabwo ari ngo uzahereye kera ati kuko ati mwibuke General Colonel Ndala yarashatse kurwanya Ventura ngo irangira ati Joseph Kabila agiye kuyirangiza akaramugambanira baramwica ati mugere mwibuke General Bauma nawe yaragiye kurangiza iyo ntambara agiye kwandira Ventura ati nawe aza kugambanirwa na Joseph Kabila ati ubwo Joseph Kabila ibyo yakoze n'ubundi kera n'ubundi n'ubu yabikora ati mwamye ahubwo ntabwo mwagombye gutuma aryama gihugu Joseph Kabila ati ni umugambanyi kuko na kera gihugu bari abagabo uko ari babiri bantonye Colonel Ndala n'uyu nguyu General Bauma ati iyo ntambara barabirangije kera cyane ati noneho Joseph Kabila abari bagambanira baricwa ubwo rero ari kwegereza abaturage kuri hariya abari abayobozi ba gakondo ariko n'ubundi abazarendo hari kugenda bagenda bavuga ngo ibi yakoze yuko yashyamye na kera ari umugambanyi kuko baza kuvuga yuko ashobora no kuba inkomoko ye nyayo yuko ashobora kuba akomoka hamwe n'abo bantu bari mu Ventura gusa byo nta bimenyetso murabifitiye ariko kiriya kije kuba yuko ariyo wicishije Colonel Ndala na Colonel Bauma kubera ko ariko nako bagiye ngo kurangiza intambara abakumva yuko nibarangiza intambara nawe bazavugarukana bakamukura ku buyobozi ngo amakuru atambuka kenshi cyane avuga yuko aribo abagambaniye. Yego reka twerekeze ku mirongo y'urugamba noneho bakunzi bacu tubabwire ko maginga aya ngaya no ku mirongo y'urugamba bwana musisenguzi Ilibero M23 yatatse ku bwinshi ahitwa Bukununu birangira ihafashe ariko yahatakarije abasirikare batari bakeya. FARDC yari hari ubu ngubu iri kwisuganyiriza ahitwa Mubana. Byageze bite kugira ngo M23 ifate aka gace bita Bukununu? Nuko bivuze mu nyamakuru iyi nzoza M23 yatatse hariya Bukununu ejo byari yahatatse barikubita isubira inyuma ubu rero irahataka baka yakoze icyo bita reprise yongeye irahagaruka irahataka ariko noneho ubu yataka Bukununu icyo cyo zamusezeye aha rero abo yatatse hano irahataka yatinye nk'uko twaza ubushize yatinye gucara ikasika inundi icari za Bukununu ifite objectif yo kuba yahinguka ahitwa Mubana noneho yagera ahitwa Chapinyonge mu buryo bworoshye kuko Chapinyonge ni ahantu hari muri Carrefour horoheye ufasha muri Carrefour waba uri gukontora kuri iriya rake Edouard inzira zerekeza zihari izerekeza za Butembo nuko izerekeza za Pezi nuko izi mpanuka zisubira inyuma hano za Buteru Centre nuko ngo bari kwataka batinye kunyura umuhanda wose batinye no kugira ahitwa ikasika bashyizamo guca abatari kwati turi ko twahinguka hariya Mubana turigarengane aho ngaho za Chapinyonge ariko hariya hariya aho ngaho mubwiye Bukununu bahageze abazarendo na FARDC bahari babona haje ku bwinshi kandi bazikomeje bakubiswe bityo bahita bakora icyo bita bavuye ngo ni simple le plus tactique bakoze bavuye ngo ni simple le plus tactique kuko bahavuye begeye inyuma gato ariko hari ahantu bagiye ahitwa Mubana. Yego niyo centre irimo nuvuga iriya centre Mubana niyo iri hagati ya Bukununu na Chapinyonge nuvuga baramutse bakuwe hariya baramutse bakuwe hariya Mubana nuvuga ngo bahita binjira muri Chapinyonge niyo ntambara yakongera kubera gusa abazane na FARDC bavuye hari Bukununu nabo bahita bafungira direct hariya Mubana bari bati ntabadukura gusa hari ramforo nazo nyinshi cyane za FARDC ziri kuyasifa hariya za Chapinyonge kugira ngo bazadefande Mubana niba ngombwa bisuganye ko bari muri rana organization bari kongera kwisuganya ngo nabo bari ukuntu bagaba igitero hariya Bukununu kugira ngo bongere basubize M23 aho yaturutse gusa ntabwo twatwamenya ngo barakiga baryari gusa n'aba M23 bari ngo paka bakombanye
ipirona cyangwa se itera ibibombe cyangwa se isheringa hariya za Bukununu n'ubwo n'ubundi hariya nubwo M23 yahafashe ariko amasasu aracyahama gusa FARDC n'abazalendo bamaze kwava completement ntabagihari. Hanyuma reka twerekeze muri Nyiragongo abaro dusoreza tubabwire ko irugari General autoproclame bita Sindondora yahakoze operation ikomeye cyane aturutse mu bice bya Mutaho. Defense yari hariza M23 kubera ko bari bake yabahise bahava dore ko General Sindondora ariho avuka. Byagenze bite? Nkuko mwari mubivuze uriya General autoproclame Sindondora avuka hariya irugari, avuka irugari kandi we urukona ko hari abandi bajenerali autoproclame b'abazalendo abenshi bagiye bapfa hariya muri Nyiragongo bakegera za Rucuru ariho bumva ariko basubika ndarugutse bari abandi bumva abari hano za Warikare abitwa ba Jamari abitwa ba Janvier Karayire abitwa ba Kidoshi Mirayi nuko buri wese abari kureba uburyo yadefanda iwabo atava aho avuka kuko iyo ari kurwanira iwabo bafite n'uburyo bahagera bafite n'abantu bafasirita kuhagera bityo rero Sindondora avuka hariya irugari ariko akaba afite amadifensi ariko muri direction za Mutaho niho afite amadifensi kuko ngo hariya za Mutaho hariya za Rusayo yuko ngo abari kuhagenda ahazi atari ngo nukwabwirwa. Rero uyu munsi yagabye yakoze icyo bita operation special yakoze reze yakoze kareze hariya muri rugari yabatatse abatungura mu kubatungura M23 ihari ibona yuko ishyamba atari kandi n'abaturage bahari rugari ntabwo bumva M23 ntabwo yumva kuko nibo usanga bari kugenda baha General Sindondora amakuru bavuga bati hano haraye abasirikari abanaba bari gukora hanaha nuko ngo hariya irugari bava Sindondora afite amakuru yabo tanu kwa tanu bityo yagiye kubataka abatatira bahita batungurwa babona yuko batahagarara imbere ye bahita bavumyamo barirukanka bagaruka hano hafi ya za Kanyabicu. Reka tugushimire cyane bwana musesenguzi dukomeze n'andi makuru. Yego asante sana munyamakuru. Mu yandi makuru reka tubabwire ko ibyihebe birigamba kwica bamwe mu basirikare ba FARDC ndetse n'aba FADEMA muri Mozambique. Umutwe w'iterabwoba wa Ansar al-Sunna wo muri Mozambique urigamba kwicira abasirikare ba Mozambique n'abo Rwanda mu bitero uvuga ko uheruka kugaba. Uyu mutwe ubicishije ku miyoboro unyuruzaho icengeza amatwara muri iki cyumweru wigambye igitero uvuga ko wagabye ku kigo cya gisirikare cy'ingabo za Mozambique kiri mu karere ka Macomia no mu ntara ya Cabo Delgado. Ni igitero cyagabwe ku wa kabiri w'iki cyumweru. Ansar al-Sunna yigambye ku ciciramo abasirikare ba leta barenga 10 gusa inzobere za gisirikare zemeza ko uyu mutwe usanzwe ukabya iyo wagabye ibitero. Ibiro ntaramakuru AFP bisubiramo umusirikare wa Mozambique utifuje gutangazwa amazina avuga ko kiriya gitero cyari gikomeye cyane. Uyu aragira ati habaye imirwano ikomeye, hari nabishwe ku mpande zombi ku ruhande rw'inyeshyamba barenga 10. Igitero cyo muri iki cyumweru cyakurikiye icyari cyabaye ahitwa Imuwendumbe bivuga ko ciciwemo abasirikare 17 bo ku ruhande rwa leta. Mu ntangiriro z'uku kwezi byihebe byigambye ibindi bitero bitandukanye ku ngabo za Mozambique harimo n'igico bateze muri parike ya Niassa bakiciramo abasirikare ba parike 2 n'abasirikare 3 b'u Rwanda RDF. Ibinyamakuru byo muri Mozambique biravuga ko uko kwezi abasirikare bagera kuri 30 bo ku ruhande rwa leta bamaze kwicwa mu bitero byiyongereye by'izinyeshyamba muri uko kwezi. Ibikorwa by'inyeshyamba birimo kuvugwa nyuma y'igihe ingabo za Mozambique zifatanyije n'ingabo z'u Rwanda zibashije kwirukana inyeshyamba mu bice byinshi bya Cabo Delgado no kugarurayo amahoro. Ingabo z'u Rwanda RDF zageze muri iriya ntara yo mu majyaruguru ya Mozambique mu kwezi kwa 7 ku mwaka 2021. Bakunzi bacu nimutwemerere mwese mukurikiye umuyoboro wa YouTube witwa Imbere TV. Dusoreza hanga turabasaba kujya munsi y'video mugakanda subscribe makaze mukajya mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu bya buri kanya.